nakong ena e wele letsatsi la bone la Seteraeke sa Nehawu Letona Phaahla le re sebile le ditlamorao tse bosula bophelong ba bakudi. There was an indication that up to a number of 4 people, are likely to have lost their lives in a manner which can be attributed directly to the strike. We have a legal team which we are consulting to look at what are our options. Nehawu ire molato o lokela ho bewa ka kotlolo ho mohiri ha jwale. The very same employer that is playing holy today have reneged from the resolution 1 of 2018 in 2020. In 2021, the very same employer offered what we call gratuity. We kept quiet. The same employer last year forced through our throat 3% that we never agreed it's on. Mohlanka wa phethahatso wa sepetlele sa Charlotte Maqeke o hlalositse ka botebo ditlamorao tsa Seteraeke sepetleleng sena. I must say that our clinical team who managed to come in became cleaners, they became everything to ensure that at least the emergencies that were there, the mothers who had to deliver managed to deliver through that. Athe haile ka Bloemfontein Free State bakudi ba nyahladitswe fela sepetleleng sa Pelonomi ba sa hlokomelwa ka dijo le meriana. Dingaka di kgona ho thusa fela bakudi ba maemo a tshwanyetso. Ditaba di sa le jalo Bushbuck Ridge Mpumalanga basebetsi ba bolela hore ha ba kgone ho phela ka meputso e ba e fumanang ho latela maemo a jwale a moruo. Lefapha la Bophelo la province le tshepa hore phano ya ditshebeletso tsa kalafo e tla tswela pele le ha ho ena le Seteraeke. All our hospitals are currently functional, though with the skeleton staff, and some few primary health care facilities are closed. Athe haile ka Beha Eastern Cape basebetsi ba Seteraeke ba ile ba qobellwa ho ikamahanya le lengolo la taelo ya khotla mo ba boletseng hore bona ba tla tswela pele ka Seteraeke sa bona. It cannot be that our communities, including members of our unions, to be working in such unhumane circumstances. Mekgatlo e meng ya basebetsi e ipopile ngatana nngwe le Nehawu ho tshehetsa Seteraeke. Remember, there was the COVID. Now, we were there in the COVID, but the government didn't take us serious that we are in the pandemic. Now, we are not supposed to strike. We're here today to say we will fight until we get what we want. Ditlamorao tsa Seteraeke sena di se di qadile ho tlabola bakudi ba lokelang ho iswa dipetlele. O re ha fihla ka hara sepetlele o fumane ho dubehile. O re o tswile kotsi leotong bekeng e fetileng ka Laboraro a le mosebetsing, mme ha fihla sepetlele ka Manta ha ka fumana thuso. Lefapha la Naha la Bophelo le eleditse mafapha a diprovinsi ho etsa dikopo tsa mangolo a taelo ya khotla e le ho sireletsa basebetsi le thepa kgahlano le basebetsi ba Seteraekeng.